Agent 5-0! Napalabas, kimapeng ni Leonardo iti grupo ni Rodrigo. Nagtalakmet adagos ken kuana tinawud-udi, gapo iti impakita na agalad. Nasakit pay lang tinakem ni Nicolas iti inaramid ni Leonardo apan angagaw ken kuana iti paltog. Iti sapalya bangir, simrek ni Leonardo iti daan a bodega. Ket adda natakwatan na, may papan iti motorsiklo anar-aramat, iti panagpapatay. Nasiputan met ni Magno ni Leonardo asimrek iti daan a bodega, ket impulong na dayta ken ni Rodrigo. Itagagayam denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Kasla pagduwa-duwan titigtig na iday ang tao, boss. Kasla ka na yun nga dasip-siputan na. Anya? Day tati agpaiso, boss. Kan kastama, tagparparik na kanya. No damadlaw yo akarkar na nga aramid na. Amo yung tiaramid niya. Pugsatan yon ti anges na. Boss. Paliiwan mi, tiloko. Kasta tinapaliiw mo? Kulas. Naging inayad asimrak iti daan a bodega. Idirimwar. Tumalang kiyaw. Iso anak ko na kapag duwa-duwan titigtig na. Anya nga tati inaramid na ijay? Naitatiga ka mo. No kayat mo, agdamagtakan ko na. Saan? Nuulitan na pa iti sumrak iti daan a bodega si Taekon. Saan na day ta? Amangan no mapatay ko pa'y no dakas lakit diti panggap na. Nagtalak lang amin adagos ni Boskan ko na. Saan tayo ng amo day yataw? Amamutan ni boss. Usaran na pa'y day yataw iti kalokwan. Kalpasan na. Patayin ng tumutlang. Talaga at tuso ni boss. Mismon tupay akong padre na kat ipapatay na. Nana Rosing, kumusta kayo? Si Kamad Gayam, Nardo. Api adi kamatan umay aglaklako diti balot dito. Kwa, Nana. Simre kak akas babaw na ni mansyon ni Boss Rodrigo. Kasta ka de. O, Nana. Ay. Oh, apay, Nana. Ada ka di parikot yo? Nagsinaay kayo tinaunaga. Pampanunutot ti anak ko, ani Samantha. Kanayon na pumanaw. Isungag may maysa ang kakanayon. Ada gayam anak yo. Wan. Bugbog tong nga anak ko. Dapay mapalpaliw ko kankwana. Nagbastusan a sumungsungbat. Anya? Inaklon na kanyak ti panagar-aramat na iti maiparit nga agas. Nana Rosing. Jak amon no apay anasursuro na ti kasjay. Numabalin. Jak kayat ang mapasamak kankwana ti kasjay. Gaputan na patag kanyak ti anak ko. Sa dino itantanak yun, Nana? Jak amo. Ada siguro iti ayan dagiti gagayam na. Pinasayat na Rosing. Paliiwan nyo anay bagtanak yo. Madya talaga tinasumok na abisyo. Di na ba'y kayat ti mabagbagaan. Natungpak pa iti nabinsan ta sinungbatan na. Lumaban ni Samantha kanyak. Di na kun ikabkabilangan nga inana. Ay, ne, adun tinaibagakan ka. Kababain paikit din kan ka, Nardo. Okay lang na Rosing. Ay, huwag gayam. Imboundak agumatang iti balot. Ikantak man iti sangapulo a balot, Nana. Mabiit lang, Nardo. Apay nagbayag ka na pang gimatang iti balot, ha? Pasensyakan ko, Las. Nagsarsarita kami pa iti bagat ang naggatangak. Kasta gayam, ha? Chismoso kamot gayam. At dapay ate mo a babae.
Napan kala nakiinistorya? Sige, panawan ka pa eh. Total na ito kamutan tibalot ka. No kasarsarita ka, di naktaltal likodan. Dinanaw na ka. Nakaapoy ka matgaya man eh. Kunak man nanaligta ka. Di mo ulitin tinaramit mo, Kulas. Lumaban ka? Sige, lumaban ka. Kita mantilaing mo. Saan? Di ka tutupan. Kastagaya ma. Neko. Di mo tiritiran, di ka. Nagtanggan ka. Di mo ulitin tinaramit mo. Di nagpilitin amang dangrangkan ka. Tadakas ka kanya. Agaluwad kanyak tiyawanan bayin, Anardo. Nagsakit ti imak at tiniritir na. Natukol saan? Nasigsiglat sa day di Anardo ng itisika, Kulas. Agasam, naaramid na kan katikas ka? Di nakantsawan, Magno. Ang mga nusika ti pang ipapasak iti pungtot ko kankwana. Agpay sumad. Manipod pa'y kada na iti grupo. Pulos adi mo na balas, gapo iti inaramid na kan ka. At danto latagundaway ko amang balas kankwana. Talaga nasakit ti kastoy ngay nalamid na. Bilibak kan kuha na. Lumala ko lang iti balot, ngam na siglat. Napartak ti gungunay na. Pati pa nagpalpaliw na. Naunanak lang ti loko. Kulas, Ah, papahingay igamang ti imam. Kanyang tinapasama ka. kuha boss. Bagamon tagpay so, Kulas. Apay akas tilangam. Ada ka di kinaririm? Ibagam kanya. Boss, Ninardo, at saan may nakinawatan? Dinanog ko. Hindi ko nakadanugak manan. Sinipaw na timak, sana tiniritir. Anya. Nagpaatiw ka manan kan kuana. Boss, kaya't ko abalsan tiyawanan bain. Kaya't ko ngagubal kami. Tapno makita no asino kada kami tinasigsiglat. Anya? Ha? Awan lang arodin bakal mo kan kuha na. Labanan pa'y lang itigubal? Agtal na ka dita, Magno. Sana si kati kasarsaritak. Sige. Palugodak tikid daw mo, Kulas. Oh, Ibagak kan kuana tag sinubok kayo. Iti kabailan. ita. Agsinubok ta, Nardo. Ladingit at Kulas. Saan ko maasakit ang tinakam mo ti kastoy? Mapilitan ak alumaban. Gaputa isot kidaw yaw. Awanan ti ato pa yasawa. Nalaing kang aglisi, ha? Daytoy pa. Hirap siya! Talaga nalaing ka, Nardo. Sana ka nagbidot na nangalakan kay ti grupo. Sika, tisap-sapulat. Big Boss. Boss. Apay, Kulas. Kunak man no kabailam ni Nardo. Agpatingga kamot lagayan iti sao. Boss. Manipod ita. Sukatan kan kas may sama kan nawan ko. Anya? Ang boss. Anong tiyado pa sao? Nakitak ang nalalaing ni Nardo ngam iti sika, Kulas. Porno ngagtag itinaalak ng ebidensya. Basta lalay ngagtag pamarang kadakwada. No makaalak itinapinta sa guntaway. Ipakaam kon kadag iti polis ditoy. Hi, Nardo. Nay, si kamot gayam, ma'am. Samantha, kunamlatan kanya. Samantha. Oh, kita anak matlatan, Nardo. Amamukan. Nakita ka dito na minsan ditoy? Nabuyak mat ti panaglaban nyo kan Nicolas. Saan ka lang agwapo? Nasiglat ka pa'y itilaban. Samantha. Sigod ka ka di asoldado, wano pulis? Kwa, aglakla ko aklang iti balot, Samantha. Jackpot dyan.
iti day ta akinalaing mo? Nalabit. May saka Ma'am Samantha, papayaban na ka ni boss. kasta ka di, Magno? Sige, Nardo. Baliwan tantula ang ganti agsarita, ha? Hoy, Nardo. Nasiputak ti panang matmat-mat mo kini Ma'am Samantha. Kursunadam samat loko. Magno. Dakas ka kini boss, no kursunada ka kini Ma'am Samantha. Tanda naman dito. Talaga asaanan nga agawid ni Samantha dito'y balay, ha? Ay, awan kadwak dito, ya. Sapay matitirik na kita. Ni, asino nga taday tangag tuk-tuk-tuk. Ang mga nati anak ko. Sikamat gayam, Nardo. Una na, Rosing. Nala, umunag ka. Agtugaw ka, Baro. Agyaman nana. Nasaya at nasa pulam dito'y balay ka. Nagdamagag no sa dino ti pakasaragag ken kanana. Adalag nas kanibagag ken ka. Haadya data. Ammo kun no sa dino tayan tanakyo. Ha? Asa dino? Iti pagpapaayak. Ijay balay ni Boss Rodrigo. Anya? Anya't aramitan na ijay. Dumngag kayo, nana. Ibagak kada kayo ti amin. Tisoy, adto'y ti 5 agramo ti syabo. Makaamukan iti dayta, ha? Kas iti sigod, itid mo adagos kanyak ti mapaglakwam. Well, Magno, no problem. Sigurado, maragsakan man ang dagiti sukik ng estudyante. Agsubliak matlang adagos iti haydang. Naganad ka, Tisoy, ha? Ang mga nad na makasipot kan kaapan nakabagi tilintang. Nalaingak, Magno. Nabayagan ang trabaho ti kastoy. So, di ka matanagan. Nasaya at ngarod no kasta. Sige, agtignikan. Kunakon kahit. Ni Magno dayjay. At dain nyawat na iti lalaki. Siya bulakit iti dayjay. Surutag day ta lalaki. Pimanaw mata ni Magno. Oh. Dayjay. Agturong iti pagadalan. Oh. Adda ng sabat kun kuana ba rito? Iniyawat ng tibasit na plastik. Kumusta ti pagnam, Magno? Nasaya at pinagtignay ko ni Tisoy. Agkasapulan dagiti suki ng estudyante. Iso nga inikak iti 5 agramo ti syabo. Madamdama lang. At danda dyan. Nasayat nga rod no kasta. Awan kayam, ayan ni Nardo. Tsaka mo, kunak man no iso ti kadwam dito'y hideout tayo. At dalang itay dito, ngam jakmatan nasiputan na rimwara. Ang mga nadalang dita nga palpalay lang. Diyas, okay. Kanayon nga agpukaw da dya tao. Relax, kulas. Laglagi pam. Iso itan ti makanawan ni boss. Magno, adda plan-planwag. Anya dayta? Patayag ni Nardo. Inyo? Wan, patayag ti awanan bayin. Mangkitak itinapintas at tiyempo. Kasanon numaaman ni boss? Muno ka talaga niya. Apay di mus-os rin ti panunot mo. Sika lang tinangibagak iti plano. Kulas. Ha! Agaluwad tayo dyan, Nardo. Umadanin ti ipapatay na. Samantha, awan ka din panggap mo nga gawid iti balayo? Ha? Apay sa ti kasta, Nardo. Anyat amo, may papan kanya. Amok ti inam. Ni Nana Rosing. Anya?
Or orayan na katinam. Agawid ka kuman. Nardo, awan karbangam amang ibaga kanyak iti kasta. Asino ka kuma? Kas may sagayam. Isakit ko tinam. Maawatak ti marikrik na samanta. Di mo ko madadailan ti biyag mo. Anya? Napintas kan ubing kapay. Adda napintas sa masakbayan niya gururay kan ka. Iso apumanaw ka ni ti daytoy lugar. Madadail lang ti biyag mo ditoy. Ha? Ado ti mabali na panggedan dita aparagan ka. Natalged na panggedan. Saan na kas ditoy? Impyerno ti pagtungpalam. Di mo amo ti sasawam. Amok samanta. Ditakan? Samanta. Iyadayo kay ti daytoy impyerno. Sayang ti masakbayam. Uray anya ti mapaspasamak. Aramidig ti rumbang. Tapno agpulo dagiti managdakdakas. Boss, nakita itay Danardo kan samantang agsarsarita iti likodan ti mansyon. At ang samot ting nagkinawatan dagiti dua. Onya. Kanayon na mapaliw ko ti panagsarsarita da iti limad, boss. Pudno ka diti bagbagam kulas. Wen, boss, no kayat yo, agpaliw kayo na imbag. Masansan ti panagsarita da atwa. No pudno lay tangay bagbagam. Agalwad kanyak ni Nardo. Diyak lay bagbaga kada kayo ti mapalpaliw ko, boss. Ulag day dyan, Nardo. Kasta gaya ma. Ayan ita ni Samantha. At day ti swimming pool, boss. Sige. Kasaritak ni Samantha. Sige, boss. Babayan iti day tangay baga kini, boss. Makisayan ti panagtalag na kini Nardo. Uno saan? Amang ano patayin na payan ti loko, Nardo. Dadawil ka din ti ulong, kulas. Apay akas di timbagam kinibus. Dangran na lakit din ni Ma'am Samantha. Kaya't ko dadayalan ti panagtalag na kini Nardo. Ito na ibagak ti kasday. Palsag ti awanan bayin. Amumatan ni boss. Di na kaya't nagdasabaling agkursunada kin ni Ma'am Samantha. Pudno ka din, Samantha. Ti anya, honey? Timpulong kanyak Nicolas. Masansan ka ti panagsarita yo ka ni Nardo iti limad. Huh? Agsaw ka. Diyak kayat nga adda ka inagaw ko. Honey, nagsarsarita kami lang ka ni Nardo. Nagpatingga lang ijay. Honey, tinumpanak Di nakululbudan. Tadakas ka kanyak, Samantha. Kabatilan ka apatayin no ulbudan nak. Anya ti mapasamak kani Samantha iti dayta gundaway. Agbaligimot nga ta ni Leonardo iti misyon na. Gagayem di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo ita alawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser. Direksyon Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.